evikini eliphelile sifunze 2 Corinthians 10:4-6, Matthew 8:28 verse 18 to 20. Lapho khona sitshela ku-2 Corinthians lithi uma ngabe kulalela kwethu sekuphelelisiwe noma kulalela kwethu sekusimeme, kulalela kwethu sekutindile, sitawuba ngulabalungele bekulwa nekuphambana, to punish konke kungalaleli. Naku lokutawendeka nangabe kulalela kwethu sekuphelele, hayi kulalela mbejana, hayi kulalela lokunengi, but kulalela konke lokukhulunywa uNkulunkulu. Nako uNkulunkulu akuthatha njengekulalela. Uma ngabe ngitawulalela mbejana, kusho ukuthi lo mgodzi la ngakalaleli khona kwenta kube nale break kuze tindlo tingakhona ukuchubeka tendeke njengalo uNkulunkulu afuna tendeke. Ngoba uNkulunkulu kulalela ngolocomplete. Uthi lo munye umhlabelele kulalela kulesinye isikhathi kubeta kuphila kwethu. Bese uthi noma kunjalo uyalalelwa moya, uyalalelwa. Peter bayabashaya bathi ngiyaphinza nikhulume ngaleli gama, uthi khethani nini, kulungile yini kulalela umuntu sekulalela uNkulunkulu. Noma ngabe kubita ukuthi you jail me, noma kubita ukuthi you kill me, uthi uNkulunkulu mesabeni loyo lonemandla ukuthi nakabulela umtimba aphenza akujike esogweni. Never be afraid of those who can only kill the body, because after all the Bible is sendlulile ekufeni sangena ekuphileni. Hallelujah. Kuhamba tipoko la. Amen. Abantu abafile kuthiwa yini? Tipoko. Notamthusa ngekufa. You are too late. Sevele ngifile. Why? Because noma ungangibulala senginekuphila kwaphakade. So it doesn't help you ekungibulaleni. Kulalela kubeta kuphila kwethu. Lesibalanzelako bafa. Umbhalo uthi labanye they never loved, azange bakuthanze kuphila kwabo, baze bayakufa, bafa. Ubusisiwe longafeli donotakhe afele umlayito la wethwele. Asilo mlayito la ngwethwele ngitawukhuluma kusikhathi, ngiukhulume ngesiso sikhathi ngoba ngibona ukuthi la siya khona kududane. Kungako Jesu uma ehla etemhlabeni, uma bambopha bambamba baya naye ensimini bayombethela, he looked beyond death and the grave because kukhona into abeyibona waphikelela. Umuntu lobone lokho lona le focus leyo, that person is dangerous. That person is dangerous. Hallelujah. Nkulunkulu sisite mane silalele and to obey. The world today is waiting for the manifestations of your sons. Those who will only bavume wethwala lokho Nkosi lofuna sikwethwale
especially kulesi khathi. Thank you, Lord. Siside Nkosi. Siside. Help us. Kuthi sidikhohlwe thina. Sinamathele kuwe. Lokho lokufunako akube ngolokwenteka la Jehova. For nothing else counts more than lokushiwo nguwe. Baba siyabonga. My God, thank you Jesus. Uthi ke uNkulunkulu uma kulalela kwethu sekuphelele staba ready to punish kulwa nekungalaleli. Hallelujah. Kusho njalo uNkulunkulu bathandekayo. Yenye into la ifisako kulalela nekulalelwa. I debate. Angigijime. Sisembeni siyalwa. La empini la silwa khona bathandekayo kunetikhali. One of letikhali letikhona liBhayibheli lithi tinyawo tenu tilungele kushumayela livangeli lekuthula, the gospel of peace. Uma ukhuluma ngetinyawo ukhuluma ngekuhamba, going. Uthi Jesu kuMateyu 28 hambani. Kunetinto letingeke tendeke until ilibandla liqale kuhamba. Singathandaza yebo. Singahlangana yebo. Kepha kunetinto letimele kuhamba. Uma ithi inkosi emasangwe eHides ngeke lehlule libandla. Emasango akhuluma ngedefense. But people bangale kwanyalo bafile behlukene naNkulunkulu. Kudzingathi nesihambe siye kubo. Kubathatha khona sibahlwitse babuye embusweni kaNkulunkulu. Uthi tehambani. Kulungile kuba mema kuba invite sibabhase bethe esondweni nangabe sikhona kubabhase, but that was not the instruction per se. The instruction was go kuma highways, kuma byways la babhajwe khona siyobalanza khona igama lenkosi malibonga hambani. Eze sihamba kunalamandla latabese ayavela ayabonakala njengana indoda leyayigula. Uthi Jesu hamba uyokukhombisa kuba priest angithi ezihamba bathilika bulephelo. Lamandla abengekabonakala ingakahambi. Lamandla abonakala ekulaleleni, obedience. As we obey kunetinto letawendeka. Singati kusitende kanjani. Tikhungelwe ekulaleleni. Kulalela kufuna lokho bathandekayo. Ucala ngemagama Jesu lathi onke amandla aniketwe kimi ezulwini nasemhlabeni, onke amandla. Kudeke lamanye lasele. When uNkulunkulu athi onke amandla usho njalo. All means everything. Nothing left outside. Lolo takubona kungathi kunemandla ifake because ngeke maqiniso bemabili. Uma uNkulunkulu akhuluma athi onke amandla asaniketwe mina kude lamanye. Uthi teke hambani i-potential power ready to be exploding kubantu labalalelako as we begin to walk and go. Uthi ke uNkulunkulu bekani mina nginani anihambe nodvana kuze kuphela umhlaba. Lamandla atabese ayavela. Uthi letibonakaliso tiyawulandzela labakholwako. Labakholwako ngibaphi? Ngulabamlalelako uNkulunkulu kulala kukhulumako. Uthi I do not know how this thing angiyadi lento ukuthi itawende kanjani. Mina lenguvile kunye uthi tema ngihambe, therefore sengiyahamba.
sekwakhe kuthi kwente kanjani lo lathi nje kutawendeka. Ngingabe nenkinga batawutsini bantu, ngingabi nenkinga, akusiko kwami lokho, kwakhe lo lothi tangihambe utawutibonela mina ngiyahamba nawo lokufuna uNkulunkulu. Authority ke ngemandla lawo ekunika iorder bese uyakhona kuyi-enforcer ukuthi yendeke. Uma ngene eJerusalem ugibela imbongolo bahlabela hosana hosana bathi hey labantu baba umsindo lapha. Uthi ke uma ngabe labantu bathule ematsha atawukhuluma unemandla. Lalafuna kwendeke utawendeka with or without me. Wami indzaba yami ukuthi ngitakhele mine kuthi uNkulunkulu angangifaki ngaphandle. Uma uNkulunkulu akhuluma akakhulumeli ukuthi weswele kungoba uthanza mina uthanza wena ufuna ukuthi ube ingcenye ofuna la kwendako. Hambani ngalamandla onke laniketwe kimi, onke laniketwe kimi. Ngalamanye amagama uthi ngifuna ningene kuto tonke tingoni tekuphila naningene khona nitawufika ni-influence nente ukuthi tinto tishintshe ansi singuswayi welive ansi sikukhanya kwelive. Kungaba njengaloku labazalwane bakhuluma bo Bright na Cunningham, founder we Campus Crusade for Christ nalo Youth with a Mission, bathi kunalo 7 mountains of societal influence lapho khona uNkulunkulu afuna singene khona sitaw influence ngoba livangeli la Jesu kufuneka lingene kuto tonke yonke imikhakha kuze sitaw kudlula sitaw influencer. Ngicabangele nje kutenkolo kuthi ke la kangwane sinabo council sinabo league sinabo conference of churches simihibahiba mningi lokukhona labanye mhlamba bekho kulawo ma umbrella bodies ngiyabekisa tingolo ngetingolo tikhona. Ligalelo liphi lesilendako to influence i-society. Libandla line mandate lenkulu to influence our society for God. We can't afford to keep quiet and let the world go to hell. Kufamily sinabo nuclear sinabo extended sinelusendo lo munye kufamily yakhe bahle bahlangana labahlangana khona bantu bakini labangakholwa wendeni kubo wendeni ngabo kuba influencela livangeli la Jesu Kristu na la ukhona khona ungenteka kungakhona ukufika ngenteka umfundisi angakhona ukufika uNkulunkulu uthembe wena nguwe la kubekile leyo mission ngeke si offloadele kulomunye ifuna mina ifuna wena yini lesingakwenda kutemfundo labanye bayakhona kuwakha ama curriculum ukuthi kutawufundwa netikolweni ngikubambisana nahulumende ukuthi tepolitiki kutawufundwa kwenziwa njani yini into lesingayenda ku-influencer the souls that come botishele etikolweni emaklasini. What can we do singendani ngeke sithwale tandla enhloko uNkulunkulu sibeke ngekusadi every opportunity lesithola ku business la ukhona economics nabo finance ukuthi kwente kanjani labanye batawuwenda labakwendako ngemathenda ngebutsotsi ngecorruption nangako konke labakwendako ngekhwabanisa uNkulunkulu ufuna abantu labatawukhombisa ukuthi you can make ibusiness ibe straight and influence bangaze bayasogweni bathi vele khanjwa kanje akhanjwa kanjalo kunendlela kubo media kuthi kwente kanjani arts and entertainment. The other day ngishayela lelinye ijasi nalo lasontweni lithethe le mission lekhulunywa umfundisi ku-evangelizer bantu nangathi ngiyamshayela ngiva kuyagroova la eceleni kule busy ngala eceleni kuyagroova hey
kuhamba njani lapho usase ubambe kancane uyaphuma uba seceleni ngithi hawu kunjani uze lapha ziyabikwa la ziyabekwa la hawu zibeka kanjani manje uze this is how we take the gospel to where the people are bakule space saka entertainment. If you can take it to where they are, you will do so much wonders. Kulamalanga media or social media ba at our fingertips. Can we see the opportunity of reaching out to many? The social media, social media, to influence the world for Christ. Awudzingi radio uyakubhadala i-airtime, awudzingi television, udzinga creativity ukuthi how can you take the gospel of Christ to those people who are kule social media. Nawuthatha i-cellphone yakho bangaki bantu labakhona lokuxhumene nabo, how many of those can you influence for Christ rather than waiting for somebody somewhere ukuthi abashumayele. Mine kunenge singakwenda. I'm just saying think. Labi inkosi ifuna sende khona. Uthi into kaNkulunkulu yendani lokho ke make ama disciples. This is our mission. 2, scope sethu kulo entire world. Bengicabanga kusima uNkulunkulu athi lelivangeli lishunyele emhlabeni wonke. Itolo bengaba likhunyana but lamuhla umhlaba sowentiwe waba global village waba electronic. Nawe nami singakhona kufinyelela ngisho noma abe nguphi uma singamlalela uNkulunkulu. Yo. But we need to begin small. Asicale locally. Naku lokukhulu. Noma ngabe kwendekani ungahlali cala. If anything begin. Nangabe bosowucalile continue ucubeka. Inkosi yasezulwini iyakujabulela lokho. Nakunebantu labanemthwalo ngenhlitiyo nemphefumulo lengenteka iyesogweni babambisana naNkulunkulu. uNkulunkulu uyakujabulela lokho. So uthi ke babhabhatisene lalabakholwako nibafundzise kugcina konke lokho lengenitshele ngakho. Uma sikhuluma ngaloko liBhayibheli lithi teaching them to observe. Uma uyagijima uyencwadzini ya Joshua 1 verse number 8. Joshua lapho uthi lencwadzi yomthetho ayingesuki emlonyeni wakho kepha ubozindla ujule kuyo busuku nemini kuze ucaphele kwenda njengaloku konke lokubhaliwe. Meditate kule ncwadi. Observe to do. That is obedience. Leligama le-observation kungathi uNkulunkulu lifike kimi ukuthi kumbe ngalichaza la ngime khona nganako. Uma kunembi njengaloku ikhona e-Ukraine lamalanga lenkulu lesibonako. Bahlanyele ama-landmines kulesinye isikhathi. Kusilembi enemy camp night ngala ingaboni kuchumane lesichumane lokunye kwendekile. But guess what? Nase iphelile impi engcenye kuhlanyelwe ama-landmines lo utawukhanza kusilala abahlanyele sebafile sekude lowadiko. Sekubita ukuthi kube nemuntu lo utawudetector ayobona ukuthi kunani. Ku-detector baye bahambise lokho ama-gadgets bagcokele abagcokile ukuthi bavikela bese bayahamba babone bagadazele bahamba nabefika twi so yathi ke uze lapha kungenteka kune-mine, landmine. Sebayathi ke bona ukuthi ke how do you approach it ukuthi siyikhiphe lento ayibonakali ngeliso lenyama i-hidden. Ku-detector lokho. Kunetintfo letikhona letijulile letifihlakele longeke ukuthi ibone from the surface
evini laNkulunkulu kuthiwa dictate. Kubita umuntu lotawuhlala ajule. Alithathe lelivi alirevolve engcondweni aliguquguqule. Lelivi likhuluma ngani? Uliguqulela ini ufuna litoba netraction litohlala lisho kuthini kimi. Uthi zindla ujule kuze utocaphela kwenda. It's not about emavesi ekuthusa abantu. Ngemavesi ekuthi uNkulunkulu uthini kimi ngendani. Nako ulalela lokuphelele. Uma sengihlethi ngajula ngalibuka leli vesi ukuthi lithi sengiyathatha uNkulunkulu uyangembulela. This is what mina lofuna ngikwende. Forget about uyotshela labanye abantu ungakakwendi wena. Ngoba uma sifunza umbhalo uzumbhalo ngako konke Jesu laqale wakwenda wasuyakufundisa. All that he began to do and to teach. Wayenda imibhalo. Uma sihlola iBhayibheli silibuka from asemncane bamkhanze ethempelini before abe na 30 years before aqala iministry. Kuthiwa imibhalo abeyati imibhalo wahlala phansi emibhalweni wayifunza imibhalo. Kungako nakafika ethempelini uhlethi nabo professor uhlethi nabo bonke labantu. Lethi abebabuta baphendula bamangala kuthi imibhalo uyati kanjani lo. Imibhalo uma saqala iministry yakhe sekwendeka tintfo sizathu yini kungazuthi yena wayihlola imibhalo. Imibhalo yase iba part and parcel yakhe. Kuthiwa ke lencwadi yemsetho mayingesuki zindla ngayo. Busuku nemini detector hlola kuyo. Determine i-existence or the fact. Kunetinto lofune ucubungule. Uze ke Joshua uma sewudenda letinto utabese wenda indlela yakho ibe ngilephumelelako. Utabese uba nempumelelo lenhle, you will have good success. Ibanjwe yini? Ibanjwe ukuthi how observant you are. Wenda ulalela kangakanani. Impumelelo yami nawe i-function yekumlalela uNkulunkulu. The more simlalela uNkulunkulu, the more tinto titawusilalela. The less simlalela uNkulunkulu, kungathi sivala umnyango wekuthi tinto tisilalele. Isime lapho. Kungako jula, meditator, observe to do. Ngiloko lokusho uNkulunkulu. Hallelujah. Baptizing, teaching them to observe. Sinemthwalo wekwenta kanjalo ke bathandekayo. Uthi ke uNkulunkulu bhekani mina nginani ipromise ke leyo. Ipromise yaNkulunkulu sethembiso saNkulunkulu sinalo luphawu lwekuthi konke la kukhulumela uNkulunkulu kunjalo. Ngeke kugucuke. Asendluleni kuma feelings. Ema feelings ayefika, ema feelings ayendlula. Ema feelings ayadukisa. Nongasima kuma feelings kude lokungenteka. uNkulunkulu usibitela evini hayi kuma feelings. Because livi ngeke ligucuke, ngeke lendlule. Lo lokubhaliwe ngoloko liqiniso. Lele sikuvako ku only temporary kuyendlula. Igama lenkosi malibonga. Now allow me ke ukuthi singene masinyane ke kunako ukuthi why obey. Sesivile ukuthi asende bafundi. Sesivile ukuthi nakakhuluma koNkulunkulu umhlaba wonke inzalo ufuna siye khona sendani siyababhabhatisa siyabafundisa kuobserve ngoba lokho kunemthelela lomkhulu kumuntu ngamunye ngamunye. Inkosi ufuna siphumelele. Kulalela obedience. Muloko observer to do. Nawucethe kubona wa detector ukuthi uNkulunkulu uthini. Sukuma bese uyenda. Uma ungakasukumi wenda kusho usawulalele. Good obedience. Ekseni
Sibekisile ngekuthi uma uNkulunkulu adala akha insimi ayihlanyela insimi yase-Eden, wadala umuntu wasumbeka khona, wasumnika umyalo kuthi ungadla kuko konke lokukhona la ensimini except for lesihlahla sekwathi lokuhle nalokubi, angithi. Kwase kuthi emkhathini yale nsimi wabeka isihlahla sekuphila kwaphakade, nawudle sona you never die or you exist eternally. Kwakungumnyalo kaNkulunkulu ungadla konke except naku. Wefika Sathane wamkhohlisa Eva. Uma mkhohlisa Eva, iBhayibheli lithi wathatha wadla. Yasinayibuya indvodza yakhe wase nayo uyayinika. Yase nendvodza yakhe nayo seyathatha iyadla. Ngalesikhathi badisobheya uNkulunkulu, baqala balalela lelinye livi ngoba kude umkhathi lokhona. The moment ungamlaleli uNkulunkulu ukhona lo mlalelako. Uma athi uNkulunkulu hambani, wena ungahambi ulalela lomunye umuntu. I will show you from the scripture. Very painful scripture lengihlangane naso. Very painful. Sitawungena khona. Uthi ke uNkulunkulu kunani? Uma khona into lesingayethemba ngilesho uNkulunkulu. Ekupheleni kwendlela. When everything is endekile. Live la uNkulunkulu ngilo letawukuma. Ngilo. Lokunya konke kuyashabalala. Konke kuyashabalala. Noma ngabe kukhulunywa ngibani. Kuyashabalala. Only lokutawukuma lokusho uNkulunkulu. Why? Because before things began, takhulunywa live la uNkulunkulu. He called those things into existence, uNkulunkulu, ngelivi lakhe. Wase uthi ngiliphakamise ngetulwa konke. So sina something le endure forever nayi live la uNkulunkulu. Leli kukhulumako kuliqiniso. Ufune sekulalele. Uthi nginani? Kuthi uvani namuhla noma uvani kusasa kuthi hathi uNkulunkulu asakekho. Forget about lokho. Buka le live litsini. Uthi uNkulunkulu nginawe. Angithi? So lo lokuvaka kungemanga. Lokuliqiniso lokusho uNkulunkulu. Uthi nginawe. Uthi uNkulunkulu uma lababili labathathu bahlangene egameni lami ngikhona emkhathini wabo. Forget about what the enemy is saying. uNkulunkulu uthi de ngikhona. Uyalihlonipha live lakhe. Ngeke kwenteke aliyekele. Ukhona. Unathi. Ayindvule emnanzi bathandekayo. 3 things quickly bese siyavala. 1, why do we obey? Silalela ngoba kulalela is the only appropriate response to higher authority. Uthi uNkulunkulu uma aniketa imiyalo, the 10 commandments, regard, ngale amplified, treat with honor, due obedience and courtesy your father and mother. A typical example of a relationship leyo. Uma kunababe kunamake ekhaya kunebantwana. Uthi uNkulunkulu laba labancane hlonipha uyihlo nenyoko. Balalele. Umyalo wekucala lonisethembiso kuze insuku takho tibe dinze. Uma ungamhloniphi babu wakho namaku wakho, you are cutting yourself short. Noma ungathandaza uthini. Kusho ukuthi ngamagama sothi beke emgwaqweni for a shorter lifespan by not obeying live la uNkulunkulu. Live umyalo lonisethembiso. uNkulunkulu akekho kubhizinisi ekuphikisa. Ngeke athi yenda lokhu bese nongakwenti wena bese uyakuthola lokufunako. Kude indlela lemfishane leya kulokhu lotakufuna lokubhaliwe becomes the standard. Kwami nawe ukuthi we need to obey ukuze sitawubona lokusho uNkulunkulu ngoba kuliqiniso. That's number 1. Uthi ke uNkulunkulu indodzana iyamhlonipha uyise
nengceku imaster yakhe. Uma mina nginguyihlo, kuphi kuhlonishwa kwami na? Uma mina ngiyinkosi yakho, kuphi kwesatshwa kwami na? Kusho uNkulunkulu ongisomandla, usho kini nina bapristi lenedzelela libito lami. Obedience. Ngeliso laNkulunkulu, when the supreme of the universe has spoken, all lakubhekile kwendeke i-obedience. Lo ngalaleli ukwenda lokho uthi lemata yena. Kuba ngeke kushintshe lokukhulunywa uNkulunkulu. Total obedience. Leli verse la vikini eliphelile lithi uma kukholwa kulalela kwethu sekuphelelisiwe. uNkulunkulu ubheke ukuthi every instruction ayikhulumako ngiyithathe njalo kunjalo, ngiyilalele. Number 2, Jesu ukhuluma ngabufakazi labangu-4, fourfold witness. KuJohane 5:31-47 ungabhala sitawafundza ekhaya lamavesi. Lama witness langu-4 yekucala nguJohane uMbhaphathizi, yesibili bufakazi uthi yimisebenti lengiyentako, kwesithathu uthi fakazi nguBaba elicobo lwakhe, kwesine uthi yimibhalo. Those are the 4 witnesses. Lenda ukuthi why must we obey? Leni ufuna silalele. Nawu lokushiwo nguJesu. Kuleyo kucala bathandekayo uJohane. Johane iBhayibheli lithi wafika waba ngufakazi weliqiniso. Uma mchaza Jesu uthi Johane wachamuka waba sibane lesivuthako lesikhanyako, a shining and a burning lamp. Khumbulani kuthi uma sihlola imibhalo sibuka incwadi yaMalaki, sibuka incwadi yaMateyu, bafunzi beBhayibheli bathi kwaba na 400 years of total darkness lapho uNkulunkulu abengakhulumi khona, abenzile ngemaphupho ngetingelosi nangani kwabinza kwathi nya. That was the saddest time in the history of humanity. Wasuyachamuka Johane uthi Jesu waba i-burning and a shining lamp. Phethe lithoshi wakhanyisa wathi hey sesiyaphuma nakuchamuka lithoshi kunebumnyama, wonke umuntu uba nelithemba sawo kwase kuba nekukhanya. Kwente kanjani? Kungako baphuma bonke bakuJohane nakababhabhadisa eJudiya. Nakafika khona kuye uthi mina ngilivi lalomemeta kwehlane uthi lungisani indlela yenkosi iconze. I'm only a voice. Ufakazela kukhanya lokukhulu lokudako. Usilotako emva kwami emkhulu kunami, ngide nemandla ekuthukulula umchele weticathulo takhe. Uthi mina lokho nifika kimi nginibhabhadisa ngemanti kube kuphenduka, but yena utanibhabhadisa ngamoya ongcwele nangemlilo. Ombenge sesandleni sakhe. Uyayikhumbula lenzaba? Ukhuluma ngayo yamintroduce. Uthi ke Jesu weta njengekukhanya, weta njengesibane. Naku lokungethusile. Uthi Jesu sikhashana lesincane, you were willing kurejoice kuloko kukhanya. Sincane semlilo wemaphepha. Umlilo wemaphepha uthi lwang emva kwaloko lotsiyanyana. Kukhuluma ngani lokho? Baliva lelivi la Johane balithokotela, but uthi lokuthokota kweni kwaba kwesikhashana. Emva kwaloko you dumped him ne message yakhe. That's what they did. Lo Johane ke lokhuluma lenzaba kuJohane 3:22-36 utawubhala ekhaya, ufunze ekhaya. Ngoba ngizama kugijima kucover la. Uthi Johane loyo lovela ngetulu, ungetulu kwako konke. Loyo lochamuka emhlabeni wasemhlabeni ukukhuluma kwemhlaba. Uthini alamanye amagama? Uthi Johane nakakhulumako lona lengim-introduceako lekufune simlalele uchamuka ezulwini, uchamuka from above.
Uma qhamuka from above, uneliso lelibona cishe kangconywana kunathi sonke. Uyabona kusi la kunemgodi, lapha libhloko alisekho. Uma libhloko lingasekho, wena uhamba kunemahlathi, uyakutshela le ndlela lo hamba ngayo ayiye ekhaya. Yekela kule ndlela lo hamba ngayo, wena ubona. So nakakhulumako uthi uqhamuka from above, he is above all, mlaleleni. La kukhulumako kuliqiniso. Bonke labamlalelako bayaphepha, abadzinga ingena emgodini kuze batawusinza. Bonke labangamlaleli batawuhamba bagcumukele. Nasebagcumukele emgodini abekhulumile. Kube bekunendlela lengcono ngabe unitshelile yona. Kuthi ni hambani ngayo. Kungani simlalele? Obedience. Ngiloko. Bandla. Lokukhulunywa nguJesu la. Kukhuluma umuntu loqhamuka from above. Lo above all. He knows the best answer to every solution. Uyayadi. Ungayengwa ngumuntu noma ngabe ufunze kangakanani. Ungayengwa ngumuntu noma unguso science noma unguso politics noma uyini akangakuyengi. Nakade awukhuluma into lephambana lokusho uNkulunkulu. Mbuke umbukele July. Bese sothi hayi ke uNkulunkulu ukhulumile. Everything labayikhuluma ko iteste against lokusho uNkulunkulu. Kwanamathela lokusho uNkulunkulu kwende, kwanganamathela kuyekele. The man from above so ukhulumile. He's above all. Labo labakhulumako bo social science bathi ngeke uyisolve iproblem kule plane liyakheke kuyo. Kufuneka ukuthi na utawusolve iproblem, kufuneka wenyukanyuke wena. Uzilokhona kuyisolve le problem. Perspective. Ubona kanjani? Uma umuntu atawugibela sihlahla lesina 20 meters high, ahlale khona etulu, une view ne horizon yakhe lengcono leseyibandi. Wena na uhleti ngaphasi angeke ubone ngisho nembili yakho. Lo muntu lo hleti esicongweni sendzaba nakakhuluma, mlalele lo muntu loyo. Because iview yakhe ibona khashana. Uma kunemlindi in the Old Testament, abehlala kuthawa. Nakahlele kuthawa bonke bahleti balele la ngekhaya abathi kwente kani ngaphandle. But umlinzi usinakabona kulesikhathi sebusuku uthi hey ngibona impi vivile. Uma lo mlinzi asakhuluma uthi hey gadazelani. Wangagadazeli, you are doing it at your own peril. Uyabona. What's Johane, this man lengikhuluma ngaye uchamuka from above. He is above all. La khulumako uthathene. That is why we need to obey. Kwesibili uthi lona lengifaka lofakaza the one who is from above lo uchamuka ngetulu. Yena nakafakaza ufakaza ngetintfo latibonile, ngetintfo lativile. Nasenkantolo na uyakhona usiyothula ubufakazi. Uthi hey asewuchazeke. Uthi hayi mina ngiva umzala athi kunje kunje. But akutshela uthi asewube kahle hearsay leyo. But umuntu lo tawuthi bengikhona ngambamba lo muntu wabathi uyakhala ngambamba lo mdlo abekhona. Ubonile, uvile. Bufakazi bakhe buqinisile. Ngalama imagama uthi Johane lo bufakazi labethulako lo muntu lo buqinisile. You don't need anything else. I-evidence iphelele. Nayi evidence. So everything Jesu la ikhuluma ku-evidence lo ngankongosha awudzingi nekuyibuda. That evidence nasakhulumile. Khohlwa. So kwentele yonke investigation iphelele. Don't investigate. Take the sum out of the evidence. Phambe ngayo. Usho njalo. Uthi Johane loyo ke lo emukela ubufakazi bakhe. Lo muntu loyo uyafakaza naye, uyacertify ukuthi uNkulunkulu uliqiniso. Indzaba ithi uma ngabe kukhuluma umuntu lendvo la ikhuluma kuyidoubt. Utawubonakala kulolo kwendako. Uyabona Musa? Uma uyidoubt lendvo lo muntu ngeke usebenze uhambe. Nakuchamuka umuntu
athi hey kunelibhubesi liyachamuka ngala uba sokukala lo muntu uyamkala ungasinyama yangekhathi ngimkala ngemehlo uba uyamkala uza hawu akho lokho ngahlangani kahle la utawujika ngeke ujike utawuhamba but wachamuka lo muntu lobufakazi bakhe wabuthatha serious kutawubonakala enyaweni awukalibona ilibhubesi but asinyawo tami ngethwala usho ngani is because the witness incredible ngiyayithemba uthi ke Johane lobufakazi balomuntu lo kubonakala ngasiwendana uthi nakakhuluma athi hambani niyoshumayela nende bantu utive lolo tawusukuma hambe usho ukuthi lo nkulunkulu utrue lolo tawuhlala kungazi ukuthi usingumkhanya usho ukuthi kukhona kungamethembi kahle lo nkulunkulu. It's not about what you say, it's about what you do. Akuye ukuthi ukhuluma uthini ngilolo kwendako kwenda kwami kwenda kwakho kuyangibetray ukuthi ngimethemba kangakanani uNkulunkulu. Uma ngimethemba ndakwenda lokho la kukhulumako uthi Johane loyo uNkulunkulu amthumile ukhuluma emavi yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akamniki imoya ngesikali ngesilinganiso. God does not give the spirit by measure. Kusho ukuthini lokho? I-obedience kufuneka ukuthi isime evini laNkulunkulu. You don't obey what is not written. And kulalela kwakho uNkulunkulu akuholwe ngumoya kaNkulunkulu. It must be spirit led. Kungakho iBhayibheli lithi utawuva livi behind you lithi not this way but this way. Kungakho uthi teNkulunkulu hlalana eJerusalem nize nemukeliswe emandla namoya longcwele sefikile kimi bese nibabofakazi bami. Moya longcwele uyakhuluma. Uma khuluma moya longcwele ngeke ulahleke. But wangamvumeli akhulume empilweni yakho singena emenene. Kude indlela lejubelako ekuthenini moya kaNkulunkulu simemukela akhulume empilweni tethu. There are things that only him lobonako lo relevant. Ngoba uthi teJesu kufanele ukuthi ngihambe. Nangingahambi ngeke moya longcwele ede. But nasehlile moya longcwele, one utanikhumbuta konke lengenifundise kona. Two, utawuthatha kwami anitshele kona. And he will show you the future. Siyamdinga moya longcwele. Uze stock khona kulalele. La sihamba khona bazalwane. Kudzinga umuntu lotawuba attuned alalele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma. Ngiyafakaza evikini eliphelile ngathi kule call umfundisi la siniketa yona is a practical call lekufuna siyende silibandla. Ngasho evikini eliphelile ukuthi ngiyahamba ngiye emsebentini ngisuka ekhaya angu recap kuloko. La ngifuna kuveta indzaba yamoya lengcwele. Ngihamba ngemsebentini ekseni ke nangihamba sevele isikhathi sami ufuna ngifike ngesikhathi le. So ngizaba lokho sengengejini. But then sihamba mana ngibuye ekhaya kude pressure lenginayo ngibuye ekhaya angithi. Nangihamba ngibuye ekhaya ngiyahamba ngikhanza abantu macela ilift. Ngiyabashiya ngiyahamba. Kufika live kimi lithi hey manje kwente kanjani what's happening? That thing is not written in the scripture ngithi. Lokubhalwe eBhayibhelini sangishumayela. But labantu engibabona abakabhalwe eBhayibhelini uzabona abantu abanje. Angendlula. Le voice iyachubeka iyakhuluma la ekhaya iyabe amplified. Hey. Isilenkulumo how do you hope ucabanga ukuthi utawushumayela bani? Utawufakazela bani nangabe ushiya labantu lamgwaqweni ungabalayishi leli thuba lithasapi. Sure. It hit me so hard. Sengihamba hambile. Ngiyacabanga, should I go back? Ngibalanza ngento enjani? What if nase ngibakhanza bahambile? Ngiyadebate. Nangiceza ukudebate ngithi hayi ngosi ngicolele kodwa ke nangabe ufuna mbamba vele sengifakaze namhlanje. Amane ngithole lomunye endleleni ngithole labanye phambili. Ngacedzi isikhathi esingakanani ngisho njalo. Khanza umuntu ukuthola ifuna lift. Mef. Hayi ngithi ngigema kenyalo.
Sengiyema-ke, ngiyamthatha ngena ngekhathi. Yini lengikhuluma ngayo? Moya longcwele. Moya longcwele. Uyakhuluma. Ngamthatha sakhuluma ama-pleasantries. Kumane lithuba lokuthi ngimfakazele ngaJesu ngimbude ukuthi hey ndoda utheni ngaJesu. Wafika lapho ehla khona wathi usawucabanga. Nase ngihamba mina the peace that I felt in my spirit. The joy lengayibe enhlitweni yami. Why? Ukuthi ngimlalele. Uthi loya uNkulunkulu lafakaza ngala mthumela. Ukhuluma emava uNkulunkulu. uNkulunkulu akamniki imoya ngesilinganiso. Ulalela akube based evini. Kube led by the Spirit of God. Ngimangele umngamo uyangifakazela this week uthi uhlangana nemnakabo. Uthi lo munye ukuhamba waye esibhedlela eNazarene. Nakafika eNazarene uyathambela uhlobo sakhe. Angathi for some reason this man logulako uyacela. Ucela ukuthi asomana ungithandazele. Uthi lo ekunene hey azaze ngithandaze mina. Angimathi uzobe mbonani noma uyakholwa makholwa ngathi. Uthi ke lona hayi ngidawubuye nguthandazele. Ngidawubuya ngisawufuna umuntu otakuthandazela. Uthi wahamba waphuma waya lapha yangakhona wa-organizer vele wathi wena ngiyakwazi manje uyathandaza azosambe ziyothandaza. Uthi nababuyela esibhedlela ngakusasa bayothandaza base lo muntu usale wafa ebusuku. It's gone. Usawulungisa ikhalita yakho. Ngiyamxolela lo mhlambe vele kube bengakholwa noma benjani angisisho ngaye. But mina nawe there's no time to say ngisawufuna pastor, sawufuna bani. The moment ufika ukhanza ukuthi kunemuntu lo ready for Christ. Now do it. Lalela livi la uNkulunkulu kungakho ufuna ube nelivi. Ufuna ube namoya waNkulunkulu. He will never miss the mark. What that soul? Kumbe lo muntu lo ebesafuna kuphendvuka, I don't know. Maybe that soul went to hell, I don't know. But can we think about the souls uNkulunkulu atubeke kuwe longakhona kubafakazela ngaJesu? Can you think about those people? You don't know whether this person will be alive tomorrow. Nomuntu abangekho. You have only today to do what God wants me and you to do. Namuhla. Lala kusasa kusilo lakho. Namuhla. Igama lenkosi malibonga. Uthi ke ukhuluma levi la uNkulunkulu. Uthini? Uthi ke babe uyayithanda indodzana. Babe sowunikete indodzana tonke tintwe esandleni sayo. Hey. Ngalama emagama uma umlalela Jesu une access kudo tonke letintwo letinikwe esandleni sakhe. Ngoba ngeluthando lwaBaba eNkulunkulu uthi eNkulunkulu uyathi kuthini tonke tintwo living and non-living Jesu mi nguniketa tona. Mina nawe sifuna tintwo angithi le tintwo tisesandleni sabani taJesu. Khumbula the other day bafuna umthelo angithi uthi Jesu hambani niyobamba inhlanti. Umthelo nenhlanti ikhambisana ngani? Doesn't make sense. Nanyalo ngisengakakwadi ukuthi kwahlangana kanjani. Kusi imali nzini wawufunani enhlantini I don't know. But wakhuluma wathi hambani niyodweba. Out of all places you go to inhlanti emandeni ufuna imali. Hey. Kwenda kasimanga bahamba badweba. Nabayibamba inhlanti kwaphuma imali. Why? Tonke tinto tiniketwe kubani? Kuye. He can call anything from anywhere. Itawuchamuka. Kungawufuna simlalele. That's all we need. Siyambuti kakhulu. Wangambuta wena hey njani? Are you okay? Kuthi singaya enhlantini, sifuna imali. Phela sifuna imali la. Asifuna inyama, sifuna imali. Uthi hambani. Hambani enhlantini. Umlalela ke lokho. Aligna naye.
noma ngabe lento we understand nasayikhulumile aligna nayo utawuthola sikhiya lesitawuvula tonke letinye tinto hey kungazi ukuthi kunjalo sengiyabona kuthi Jesu nasayihlolela imibhalo uma sekwehle umoya longcwele nakabhajadiswa lithi wase uholwa ngumoya ehlane kuhlangana livi namoya uma buya boy oh boy lakwenda ngumlando kude nayinye into leyake yema phambi kwakhe yangendeke kude ngisho nayinye donke tinto bedivele timlalele why he aligned himself with God ekugcineni lethi ke loyo lokholwa indodana unekuphila lokuphakathi mina nawe siyakholwa masindodana sinekuphila lokuphakathi are you sure about that uthi ke loyo longakholwa indodana ngeke akubone kuphila shall not see life. If that was the end of it, maybe it was going to be better. But this is Bible. Kepha lulaga lwaNkulunkulu. Hayi ukuthi liyawuhlala kuye. Luthi luhlete kuye. Kuhamba umuntu lomeme lulaga lwaNkulunkulu. Can you imagine? This is how urgent inzaba yekuzuza imphefumulo. Labantu bahleti balengelwa ingoti uma afanyalo lo muntu is lost forever. Kude opportunity. Lulaga lwaNkulunkulu luhleti kuye. Can you imagine? Kunemusa waNkulunkulu on the one hand, kunelulaga lwaNkulunkulu. Can you imagine umuntu lohamba every day ameme lulaga lwaNkulunkulu? Kuthi njani impilo? Ngona mlayito lophuthumako uNkulunkulu afuna siwuthathe. Kuthi lolulaga lwaNkulunkulu lukhweshe basuke abantu elulageni lwaNkulunkulu. Kule scale basuke bete emseni waNkulunkulu. Ufuna lokho uNkulunkulu. Baba nempilo lengunaphakade. That is our message lezithwele. Nothing else imcoka kwendlula lokho. Not even my bank account, not even my possessions lenginato. Ngaba yindlu, ngaba imali, ngaba imfundo, ngaba yini, konke lokho it pales kule eternal scheme of things. Lemphefumulo, lemmeme lulaga lwaNkulunkulu. Hawu bathandekayo, uNkulunkulu akasiside. Akasiside. That's the message we need to take to the world. The fourfold witness. Yakuqala uJohane ucedzile sengiyagijima lokubili. Uthi ke Jesu lemisebenti babe langinikete yona ukuthi ngiyicetse. Lemisebenti the very ones that lengiyendako uthi tiyafakaza ngami. Uthi uNkulunkulu babe ungithumile. Nyawukhumbula kufika le ndodza ithi Rabbi siyadi ukuthi wena ungithishele lovela kuNkulunkulu. Isi le ndodza nekuthi kude umuntu longeda letibonakaliso leti ngaphandle kwekuthi uNkulunkulu abe naye. uNicodemus loyo. Asi ke Jesu uJohn 3:20 wonke umuntu lo wenta lokubi uyakwenyanya kukhanya. Ngeke aphumele ekukhanyeni. Ngoba uma kuchamuka kukhanya umuntu lo wenta imisebenzi lekabi uyafinyela afune ukuthi kungaphumele ebaleni ngoba ukhanya kutawudalula imisebenzi yakhe langafuni ukuthi yendeke. Uthi imisebenzi yakhe his deeds, his activities, his conduct itawumbulwa ibonwa ngibo bonke abantu ibe sebaleni. Nakuchamuka kukhanya lo wenta imisebenzi ebumnyama uyabaleka. Bonke labenda imisebenzi ebumnyama bayenda emakhoneni abafuna ukubona. Walesa lithoshi bakhanya somkhubile ngeke asebende ekukhanyeni. Kusho Jesu.
imisebenzi. Imisebenzi iyamdalula umuntu. Kuthi le misebenzi loyendako ulalela bani? Na ulalela uNkulunkulu. Uthi Jesu naningakholwa le misebenzi iyafakaza ukuthi ngivela kuNkulunkulu. So uthi ke uJohn 14 verse 11, kholwani ukuthi mine ngikubabe nababe ukini. Noma ke naningakholwa ngiloko, ngesizathu sale misebenzi kholwani ke. In other words, uthi Jesu uma ngabe ngeke ningethembe mine, at least vumelani le misebenzi lengiyendako kuthi yona inconvince ukuthi ngivela kubani. Nicodemus usho njalo uthi kude umuntu lo ngenda lokho except uNkulunkulu abe naye. The man lo fike washintsha emanti aba liwayini. The man lo hamba ethi kwemanti wangagcwili. The man lo wehlule kufa wafa wavuka. Ukhona lo munye. Good. Usho lo muntu an ordinary man. It's not an ordinary man. That is why ufuna simlalele. Uthi ke uNkulunkulu evini lakhe, uNkulunkulu asakhulumile kubokhokho ngemaphupho ngemibono etingelozi, lamuhla ukhulume kithi ngani ngendodana yakhe. Kungawo ufuna simlalele. Lemisebenzi isho njalo. Asimlalele. Nayi le painful word lengithe ndawufika kulo. uJohn 8:37 to 47 bhala utawufunza ekhaya. Uthi Jesu emagama labhlungu, uthi livi lami, my word, the truth, lide indzawo kini. Lide indzawo kini. Ngicela silifunzeke lelo ngoba ngazi ukuthi limcoka kakhulu kuloko lengifuna ukugcina ngako bathandekayo. John 8. Mfundzele ke sisi. Ngiyati ukuthi niyintalelwane ya-Abrahama, kepha nifuna kungibulala, ngoba livi lami aliyitholi indzawo etinhlitweni tenu. Asome kancane. Uthi Jesu ngiyati ukuthi nisiniyintalelano ya-Abrahama, kepha manje nifuna kungibulala. Leni ngoba livi lami lide indzawo etinhlitweni tenu. Abhlungu lamagama. Lokuthi labantu bathi bita ngentalelwane yaAbrahama, the father of faith, but bafuna kubulala Jesu. Sizathu yini? Ngoba livi lami lide indzawo kini. Awuchubekeke. Mina ngikhuluma ngaloko lengikubone kubabe, nani-ke nenda loku lenikutshelwe nguyihlo. Hawu, asawumeke. Uthi mina le ngikukhulumako ngikhuluma lokhu lengikutshelwe ngubabe, lengikubona kubaba ngithi. Uthi nani nenda ini? Tshelwe nguyihlo. Lenikutshelwe nguyihlo. Sinking. Kusho ukuthi umuntu lo ngamlode enhlitweni yakhe indzawo yemavi yaNkulunkulu livi la Jesu. Kungoba la enhlitweni yakhe kugcwele ini emavi eyihlo lo nguSathane. Kusho Jesu. Uthi there's no two ways. Either you have indzawo enhlitweni yenu live lami, noma ninenzawo enhlitweni yenu live leyihlo lo nguSathane. Awuchubekeke. Bamphendvula bathi, babe wethu ngu-Abrahama. Jesu wabaphendvula wathi, kube benibantfwana ba-Abrahama ngempela, ngabe nenda imisebenzi ya-Abrahama. Kodwa manje nifuna kungibulala mina lenginitshela liciniso lengilive kuNkulunkulu. Abrahama akazange asakwende lokho. Amen. Kube benibantfwana ba-Abrahama sibili, ngabe nenda imisebenzi ya-Abrahama. Abrahama azange asakwende lokho lenikwendako. Kepha lo lenikwendako yini? Kuyanidalula. Kunidalula njani? Nenda imisebenzi yeyihlo lo nguSathane. iBhayibheli bese lichubeka lithi loyo yena ungumbulali wasekuqaleni lo Sathane.
lithi iBhayibheli ungumcambi manga. I-resource base yakhe kubulala ngemanga. IBhayibheli lithi kude liqiniso kuye. Uma akhuluma emanga, ukhuluma i-native language yakhe. Uboba caphela abantu bemanga. Abantu abacamba emanga bakhuluma ilanguage yeyise Satan. Bantu bemanga. Bantu lababulalako bakhuluma benta imisebenzi ye-industry yeyise longuSatan, longumbulali. Yena uyajabula nakufa abantu. Uthola talapho bafa. Ibe inkosi ikhala. Kusi lo mphefumulo lofako uya kuphi? Kukhona indvo lenkulu lesingabulala lena yona other than ukuthi abantu bangene ezulwini na. Kuze uNkulunkulu kude. Because umphefumulo wonke ufuna ungena ezulwini. But lababulalako labacamba emanga benta i-industry yeyise. Ku-Revelations ilivesi lalifunza babe the other day. Uthi uNkulunkulu ngiyayati imisebenzi yakho. Leli lebhalwe nge-amplified. Lithi I know your industry. I know your activities. I know your laborious toil and trouble. Bantu babhizi baphishanekile bayasebenza. Le misebenzi lo isebentako iyakudalula. Are you working for God or are you working for the devil? There's no two ways in between. Imisebenzi. Our works iyawusikhulula, imisebenzi yethu iyawusikhondema. Kungani kufanele simobheye uNkulunkulu? Simobheye uNkulunkulu ngoba sadalelwa imisebenzi lemihle. Uma singakwendi lemisebenzi lemihle, sitabe senda imisebenzi yaSathane. Longafundisile imisebenzi lemihle. Iyawusidalula imisebenzi. Uma uhleli phasi, take stock of your life. Ase ubuke the past 1 year. Yini lo yendile bowendani? Phishaneke ngani? Uma uhlala phasi usefa, utawuyibona imisebenzi ukuthi lena mihle yaNkulunkulu lena maybe yaSathane. Na ivolume yakho ibange la kaSathane. Uyadla ukuthi you need to change course. Imisebenzi yakudalula. Imisebenzi will always betray me, will always betray you. Never mind lokukhulumile. Le nto abengikwenda nawo lo ngibetray yakho. Ukuthi ngime ngakuphi. Kude lo ngekasebenzi, kude lo ngasebenzi. Sonke siyasebenza. Uthi ke uNkulunkulu mina ngikala lemisebenzi, use ukukhulumile waceza konke wendani. Nako lokungena emabhukwini ukuthi wendani nasezulwini. Lesi iBhayibheli nasifika khona noma singeke sikhondenywe thine. There's no condemnation lokuKristu. Lithi ke bana sifika lesi yawukalwa ngemisebenzi wendeni. Imisebenzi. Labanye bekuthiwa bayawungena ngathi baphuma imisebenzi yabo yakusha. Kube ngathi uyakhe ngeheyi. Imisebenzi. I dare say namuhla lozuza imphefumulo wenda umsebenzi longeke ushe. Imisebenzi lengimphefumulo ngiyona investment longayithwala uye nawo uNkulunkulu. Leyo umphefumulo. Even if it's one soul. Even if it's one soul. Imisebenzi. Kwesithathu, uNkulunkulu uqobo lwakhe uyafakaza. Uthi ke uNkulunkulu usho Jesu, uthi baba liqobo lwakhe uyafakaza ngami, he bears witness. KuMateyu 3:17 iBhayibheli lithi suddenly kwase kuvuleka emazulu kwehla moya longcwele ngesimo selitulu, kwase kuchamuka live ezulwini. Lathi le live, lathi lo indodana yami, my beloved son, in whom I am well pleased. Kulo ijabula ngalokuphelele. I am well pleased. Kusho uNkulunkulu uqobo lwakhe. KuJohane 12:27-30 Jesu uyathandaza uthi lesikhathi lengena kuso kungazi ukuthi singendlula but Nkosi khazimulisa libito lakho. Uthi ke uNkulunkulu nakaphendulako kwavela live ezulwini. Lathi I have both glorified it my name and I will glorify it again. Kusho uNkulunkulu. Labantu laba benaye beva ngathi kuduma litulu, uduma kwelitulu. Wase Jesu uyaclarify. Uthi ke Jesu le live lelichamukile was not because of me. It was for your sake. uNkulunkulu ebefakazi angifakazele
kuze le ndzaba ibe so clear nawufunza Matthew 17 verse number 5 lithi bathi basakhuluma while they were speaking kule nthaba ye-transfiguration kwase kuchamuka lifu lelikhanya kakhulu lafike labasibekele lithi suddenly kwase kuchamuka livi kulelo lifu lathi this is my beloved son in whom I am well pleased uthi uNkulunkulu hear him ngalama magama obey him uma sekukhuluma uNkulunkulu lo dala izulu nemhlaba wathi hey konke leni ngiyakulalela mlaleleni yena sengibani ke lo ngeke ahlala amlaleli yena ngubani usho uNkulunkulu ucobo lwakhe mlaleleni obey him ukhulumileke nakasaya ezulwini uthambani lento etive donke bafundi uthi mlaleleni obey him just one word lashito mlaleleni finally imibhalo kuJohn 5:39 babe nasisemthandazweni ngalesibili kwakhuluma amagama is a whole sermon naso slot ngendzaba ilive laNkulunkulu uma ufuna lokho fika Tuesday ndova ukuthi utheni uNkulunkulu the whole sermon is there now ufuna kuyiva angisasisho noma be recorder yini but ke fika Tuesday ungasali Tuesday udawova ukuthi kuthiwani but Jesu lapha uthi kuJohn 5:39 uthi nihlola imibhalo ngokuba nithi nicabanga ukuthi kunekuphila lokuphakaze kuyo uthi Jesu ngithi mina lemibhalo yona ifakaza ngami abethi ke babe from Genesis to Revelation ungubani Jesu uma sihlola imibhalo sizindla ngayo simthatha kuGenesis siyawufika kuRevelation utawutembula angiloku lokhu latembula ngingiko Jesu nasimlalela we align with him mlaleleni bathandekayo ngicela ngamagama bandla lathi Jesu ungisona sicongo sentsaba lesimiswe uNkulunkulu lamuhla throughout eternity lekufuna salalelwe ngoba uNkulunkulu usowubeke tonke izinto esandleni sakhe so ufakazile uNkulunkulu kuthi asemlalele abantu sebandleni namuhla asasemlaleleni uNkulunkulu nakakhulumako konke lakukhulumile evini lakhe konke lakukhuluma ngamoya wakhe longcwele kuwe ngicela usesekulalele behind the corner sekutabadudane siyawutilanza sonke kuNkulunkulu uNkulunkulu does not make a mistake and he makes it so clear athumele ingceku takhe bafundzisi bashumayeli nabobani batokhanyisa lokho lakubekethe inhlitweni kube so clear ukuthi umuntu uthatha yena sinqumo sekuthi ngifuna ukukwenda lokho noma ngifuna ukukwenda egcineni uNkulunkulu will hold me wholly responsible for lonke live lengilivile ukuthi ngilendeni ngilende njani observe to do not observe to speak observe to do not observe kwethusa labanye observe to do nguloko uNkulunkulu akufunako sengivile sengihlede ngabe yini mina lekusukuma ngayenda this is part 1 kunenge ngifuna kusho sesisukuma sesitawuthandaza kuthi did you know kuthi uma ngabe ngiyabekisa sikhuluma ngemakhaya bese ngasukuma sivume ku-aligna nelive laNkulunkulu nakathi uNkulunkulu madoda thandzani bomkeni athi uNkulunkulu bafati thubelani madoda kuthi emakhaya ngasima amaphile nje gelekece nasemlalela uNkulunkulu akasho ukuthi ku-conditional kuthi indoda ithanze umkakhe uma lo mfati amhlonipha no uthi wena thanza umkakho wakhe kusuthi awenda kanjani nemfati ngalokufana nakho uma umfati ahlonipha indodza yakhe ayithobela kuthi kwente kanjani uNkulunkulu ufuna lokho kuphela
Uma sifika ezulwini, God will not be saying, oh, you did not do this because of so and so. Le live belimile. Ngathi mina instruction, do this and see what God will do. God can change things around. He can change things around by me obeying le live when I observe to do. Ngiyekele uNkulunkulu konke lokho. Umthwalo wami ulula. Ukuthi ngithole ukuthi uthini uNkulunkulu. Bese ngenda lokho lengikuva athi uNkulunkulu mangikwende and leave the rest to him. Ibandla sukume as we pray. Moya oyingcwele Phindu khulume Nkosi awuphindu khulume Moya oyingcwele Baba phindu khulume Phindu khulume Nkosi akuphindu khulume Moya oyingcwele Phindu khulume khuluma nathi Nkosi akuphindu khulume Moya oyingcwele awuphindu khulume Baba khuluma nathi Nkosi Babe wethu longcwele siyabonga. Siyabonga Nkosi. Kukhuluma kwakho ngelivi lakho ngalendlela lokhulume ngayo. Thank you, Lord. Livi lakho liqinisile. Livi lakho li-eternal. Livi lakho aligucuki. Sewukhulumile emandulo ngetingelosi, ngemaphupho, ngemibono, ngebaprofeti. IBhayibheli lithi lamuhla kuculminate konke kwathiwa sewukhuluma ngaJesu. Jesu lo introduce nguJohane wathi this man is from above. Ngako is above all. Ukhuluma la kubonile, la kuvile. Imisebenzi yamfakazela ukuthi uthunywa ngibabe. Ngoba kude lobe ngenta lemisebenzi ngaphandle ukuthi uNkulunkulu abe naye. uNkulunkulu ucobo uthi lo indodana yami lethandzekako kimi lengithokodako ngalokuphelele kuye mlaleleni. Imibhalo iphethe yena kusuka Genesis kuyafika kuRevelation. Lonke livi lolukhulumako ngetinceku takho lisuka embhalweni yi-instruction lifuna thine siyisukumele siyente. Sibuke ingcingwana lemgcoka 1 ye-Great Commission. Sewukhulumile ke Jesu, hambani nende tive bafundi. Lokholwa kwabhajadiswe asinze. Longakholwa uyawulahlwa. Nibafundzise kugcina konke lenginitshele kona. Bekani mina nginani tinsuku tonke tekuphila kweni. Iyona message lenkulu lofuna siyithathe siyimikise emhlabeni wonke. Sicela ukuthi leyo message
ngamoya longcwele ithole indzawo etinhlitweni tethu. Singafani naba Nkosi. Lothi kubo livi lami alikayitholi indzawo etinhlitweni tenu. Ngobe nina nenda imisebenzi yeyihlo Sathane. Ema-desires eyihlo Sathane ngiwo leniwafezako. Une-desire. Lothi umbhalo ufisa ukuthi bonke abantu basinziswe bafinyelele kuladini iliciniso. Nayo i-desire yakho. Akube sifiso sethu lokho kusifuce imini nebusuku. Kuzuza imphefumulo. Usibeke kuleli bandla lendzawo ngaphasi kwebuholi of our senior pastor Babe Dlamini. Donke tintfo losotibeke kuye enhlitweni ngaleli bandla lasitshela dona kuba sitente siside simbambise kuloko lothite akwendeke. Sibe available kulethi khathi lathi sibe available khona kuze kuthi sitawuchuba lo msebenzi. Why? Because that is our sure and eternal investment. Akube ngimusa Nkosi kubo babe kubo maki kubo bhoti kubo sisi nakulabasha nakubo gogo nabomkhulu ngoba sonke sisaphila phase emthuntu welanga sinenzima lesingayidlala ekukulaleleni. Moyingcwele fakazela live lakho. Signs, wonders and miracles happening as sisahlonipha live lakho. Change stage, change indzawo, change emakhaya, change umango, change live lakithi la Kangwane, change Africa, change umhlaba angakabuyi Jesu. Kuze kuthi ludumo lube kuNkulunkulu. Khazimulisa libito lakho Nkosi. Njengaloku washo kuJesu wathi ngilikhazimulisile ngisatawuphinde ngilikhazimulise. Konke lokhu sicela siyakwemukela ngekubonga sekwentekile in Jesus mighty name. Kwangazuthi uNkulunkulu angasibuka ngemehlo lagcwele umusa. May the Lord God Almighty shine his face upon the church and be gracious unto us. May you lift your countenance and give us peace with prosperity as we obey. Kusukela manje zimate ibuye Nkosi. Hayi Jesu lo Nkosi. Amen.